Бзира шәмаза телехәаԥшцәа, аефираҿ амчыбжьазтәи ахҭысқәа ихызшьаало адырраҭара алкаақәа. Уахатәи ҳапрограммаҿы иҿыцу аформат раԥхьаӡа акәны аԥсуа телехәаԥшра HD ала арбара алыршахеит. Аԥсуа телехәаԥшрала ихацыркуп Аԥсны ахадарахьы кандидатцәа злахәу аефирқәа. Аҳазаалхратә статистикала Аԥсны адәныҟа хәаахәҭратә еиқәыршара акыр еизҳаит. Убасгьы ирацәоуп азҭлымҳара зышәҭаша шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны. Ԥхынгәымза ҩажәижәеизарз Аԥсны Ахадара Ульҳаџьымба диԥылеит усутә визитла Аԥсныҟа иааз Урыстәылатәи Афедерациа ахада аицхырааҩ Владислав Сурков. Аиԥылараҿ Рауль Ҳаџьымбеи Владислав Суркови ирылацәажәеит ҩнызқьи жәибжь, ҩнызқьи зеиԥш шықәсқәа рзы Аԥсны социал-економикатә ҿиара ацхырааразы аинвестициатә программа анагӡареи, иара убас ҩнызқьи ҩажәа, ҩнызқьи ҩажәиҩба шықәсқәа рзы аинвестициатә программеи рызҵаатәқәа. Те задачи, которые мы ставили и решались с Российской Федерацией, они достаточно активно развиваются, решаются, и те объекты, которые входят в нашу инвестпрограмму, особенно в части школ, детских садов, практически к 1 сентября двери этих школ откроются. И самая большая благодарность, конечно, то, что мы сумели практически за этот короткий промежуток времени реализовать те задачи, которые мы ставили перед собой, и благодаря той финансовой помощи, которая есть со стороны России, эти задачи интенсивно решаются. Очень радостно, что уже какие-то объекты действуют, какие-то, в том числе такие важные, как школа, в 1 сентября откроются. Поэтому самые позитивные впечатления от дороги. Очень рад. Спасибо за время, что мы сегодня имеем возможность встретиться, поговорить. Все структуры власти в Абхазии настроены вами на очень конструктивный, профессиональный подход. Сейчас у нас очень гармоничные отношения в экономической сфере развиваются между нашими правительствами. Мы, естественно, по мере сил этому содействуем, поэтому видим конструктивный настрой, видим понимание общее этих проблем, общий настрой на решение задач. Поэтому я думаю, что у нас сейчас очень хорошая фаза сотрудничества, очень продуктивная. Иара убасгьы Урыстәыла ахада аицхырааҩ Владислав Суркови, Аԥсны аԥыза-министр Валери Бганбеи, Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Алексей Двинянини ирҭааны ирбеит иҿыцны иргылоу Гагратәи актәи афымца ихшарҭеи еиҭашьақәыргылоу Лыхнытәи абжьаратә школ ахыбареи. Дара ҟаҵан Урыстәыла Аԥсны иазыҟанаҵо афинанстә цхыраара аҳәаақәа ирҭагӡаны. Иаҳхысыз амчыбжьаз Аԥсны Ахадара Ульҳаџьымба Тҟәарчал ақалақь даҭааит. Уаҟа аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны зеиҭашьақәыргылара иаҿу ахыбрақәа рҟны аусурақәа ахьынӡанеихьоу агәаҭаразы. Дрыхәаԥшит убасгьы агәы бедиа Тҟәарчали еимаздоу амҩаду аҿы аусурақәа шымҩаԥысуа. Атәыла ахада иусутә ныҟәарақәа рҿы ицын ҳҭыхратә гәыԥгьы. Шәахәаԥш иаздырхиаз анҵамҭа. Аԥсны Ахадара Ульҳаџьымба агәаҭарақәа дрылагеит Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭала. Араҟа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа цоит х-корпуск рҿы. Апҟарҭа, атерапиа, ахшараиурҭа, аполиклиника. Абарҭ ахәышәтәырҭа аҟәшақәа рҿы аусурақәа раӷьырак нарыгӡахьеит. Урҭ мҩаԥысуеит аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны. Зынӡа ахәышәтәырҭа иақәхарџьхо аԥара 1,2 миллион мааҭ арбоуп асметаҿы. Иахьанӡа ахархәара зырухьеит 2 миллион мааҭ рҟынӡа. Аусурақәа мҩаԥнагоит аҳәынҭқарратә еилахәыра Аԥсныргылара. Ахәышәтәырҭа иамоуп зынӡа ҩынҩажәижәаба ҭыԥ, ахыб, афымца ацәаҳәақәа, аӡымҩангага, аҭыӡқәа ршьыхра уҳәа, егьырҭ аҩныҵҟатәи аусурақәа хдыркәшахьеит. Иаахәаны ишьҭоуп иара убас алифт ашьақәыргыларазы иахәҭоу амаругақәа зегьы. Ҳаналага аҭӡамцқәа ирымаз жәытә штукатурка аакыдыхны ҿыцла иҟарҵеит, аусилиниа ҳасабла рацәаны иҟаҵан, уажәы отделка ҳәа зырҳәоуп, почти инаҳгахьеит аҵыхәтәа аҟынӡа, хәыҷыкоуп иаанхаз, нас акафель ақәҵара иаҳҭаххоит мызкы. Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа ҳақьымха Далали Гаргәлиаԥҳа лажәақәа рыла ари ахәышәтәырҭа рымаҵауеит Жәеиза қыҭа руааԥсыра. Ахыбра аҭагылазаашьа ахьуадаҩыз, насгьы медицинатә мыругала иахьеиқәшәамыз ирыхҟьаны бжеиҳан егьырҭ ахәышәтәырҭақәа рахь идәықәырҵон ачымазаҩцәа. Анаҩс Аԥсны Ахада имҩахан Алекс Аршба ихьӡы зху Тҟәарчалтәи ахәбатәи аԥсуа школ ахь.
Иазгәаҭатәуп ари ашкол аҿы аҵара шиҵоз ҳтәыла хада. Зқьышәшәи-ԥшьи жәохәба шықәсараахыс араҟа аиҭашьақәа ргыларатә усурақәа мҩаԥырымгаӡацыз. Иахьа аҟаҵара арҵоит шәҩык ахәыҷқәа. Ашкол аҿы аиҭашьақәа ргыларатә усурақәа ирылагеит Черкесск инхо амеценат Олег Аргунов иҟаиҵаз афинанстә цхыраарала. Иахьазы араҟа ауадақәа рҿы аҭӡамцқәа рчыххьеит, аԥенџьырқәеи ашәқәеи макьаназы иҭадмыргылац. Август ҩ-рзыҳәаны ихыршараны иҟоуп. Нас аусурақәа шижәбаз еиԥш аиҳаракы аусурақәа иалгахьеит уажәшьҭа иаанхазы абри аҵыхәтәантәи ахьшьра, нас ашәра абриоуп иаанхан иҟоу. Егьыс ишижәбаз еиԥш ашәқәа зегь ҭагылоуп, аԥенџьырқәагьы жәамш рыҩныҵҟа иҭагылан иалгоит. Тҟәарчал ақалақьара убас иаҭан автобус ҿыцқәа. Иҳәатәуп ҩынҩажәа шықәса инареиҳаны Тҟәарчалтәи автобустә парк шырҿыцмыз. Иҳауз автобускәа рҟынтәи Тҟәарчал араион иаҭан автобускәа фба. Урҭ рахьтә ҩба ашкол хәыҷқәа мҩанызго автобускәоуп. Урҭ рахьтәи акы ақалақь аҿы иаанҳажьуеит, акы агәы битиатәи ашкол хәыҷқәа рымҩангара азыҳәан ираҳҭоит. Егьырҭ аԥшьба араҟа нас Ԥсоуи Тҟәарчали, Ԥсоуи Аҟәеи рыбжьоу автобускәа даараӡа ишхәарҽхахьоу ала ҳара иҳаӡбеит абарҭ автобускәа ираҳҭац абри амаршрутқәа мҩаԥыргаларц азыҳәан. Ҳара еиҭахгьы ҳазыԥшуп иҵегьы Аԥсныҟа иаараны иҟоу автобусқәа виԥшь рахь рҟынтәи даҽа ҩба автобусқәа ҳарзыԥшуп. Рауль Ҳаџьымба игәеиҭеит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра анцоз аамҭазы зыҩнқәа ирхыҵыз ауааԥсыра аӡәырҩы хәаахәҭра рҭыԥны ирымаз аҭоурых змаз Тҟәарчалтәи аџьармыкьа. Иахьа шьаҭанкыла ҿыцны аргылара иаҿуп. Ари ҳаамҭа иақәшәо иманшәало џьармыкьахоит. Араҟа иҟалоит шәи инжәы ԥшьба ҭыԥ, ахыбра аргылара иаҿуп ареспубликатә бюджет ахарџьала. Аԥсны Ахада аџьармыкьа акәша-мыкәша игылоу ахыбрақәа рхаҿра арҽеира азҵаара ықәиргылеит аиԥылараҿы. Более-менее вот все-таки ситуация с этим рынком будет уже получше, чем когда-либо. Да. Но есть один такой вопрос, что касается вот окружающих ваших строений. Я думаю, что в таком виде эти строения оставлять нельзя уже. Поэтому надо думать о том, как, где есть возможность вот эти здания, там, может быть, сохранить, но фасадные части и крыши надо приводить в порядок. Ишыжәбеиԥш иахьа нас уажәшьҭа абарҭ адахҭақәа рыҟаҵара иаҿуп. Аџьармыкьа хада акәша-мыкәша иҟоу адәқьанқәа абарҭгьы уажәшьҭа ханҩажәаба шықәса рҟынӡа рхыҵуеит. Урҭгьы дҳәарада рхыбрақәа рхаҿыԥшра арҭгьы иԥсахтәуп. Иахьа аҳәынҭқарра хадагьы уи азыҳәаны игәаанагара иҳәеит. Абри анхыркәшалак ашьҭахь аџьармыкьа акәша-мыкәша игылоу адәқьанқәагьы ремонт рзухоит. Жәеиза километр иҟоу амҩаду агәы бедиа Тҟәарчал еиднакылоит ақыҭақәа жәба. Иахьазы араҟа бжь-километрак акаҭра нықәҵаны иалгахьеит. Амҩақәа рҭбааны аӡацарҭа аҭаны аусурақәа хыркәшоуп. Иаанхеит бжь-километрак амҩаду акаҭран ақәҵаразы. Аҳәынҭқарратә илахәыра Аԥсны мҩаргылара аиҳабы Борис Ачба иажәақәа рыла амҩадуқәа рыдагьы ԥшьыцҳак еиҭашьақәдыргылеит. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Тҟәарчал имҩаԥысуа аусурақәа ахәшьара бзиа риҭеит. Аусурақәа ибзианы имҩаԥысуеит агәаанагара сымоуп. Уи иара ауаажәларгьы ирбоит иҟаҵо маҷӡа. Хымԥада иҟаҳҵаз иҵегьы иацҵатәуп. Избан акәзар ашкол аҭаларагьы аамҭа ааиуеит. Иҟаҵатәуп амҩақәа, иҟаҵатәуп иара абольница изку усқәа рынагӡара иортә еиԥш. Хымԥада иара ишазгәаҭо еиԥш ҽаҩраҭагалан абарҭ аусқәа ирылгартә еиԥш иара абольница иазкуан. Ҳагьы иара даҽа жәамш жәохәымш рыла ари амҩа иалго. Амҩа ишаҳҳәац еиԥш Тҟәарчали ақыҭақәа еимаздо мҩахот, ақалақь иахәот, иара ақыҭақәа ирыхәот, иаадырхуа, ихьнаргаша, ихьааргаша, ихьырҭиша, асоциалтә ҟазшьақәа змоу усқәоуп ҳәа агәаанагара ус иҳамоуп. Иҳәатәуп Тҟәарчал ақалақь аҿы имҩаԥысуа аусурақәа зегьы шхыркәшахо мызқәак рыҩныҵҟа. Дениза Киркиԥҳа, Степан Мартиросиан, Алексис Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра.
Иҳаҩсыз амчыбжьаз аҳәынҭқарра Хадара Ульҳаџьымба идҵала аԥсадгьылахь архынҳәразы аминистр Беслан Дбар Ҭырқәтәыла даҭааны дыҟан. Урҭ амшқәа рзы иҟаз аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны аӡхыҵра иақәшәаз ақыҭақәа иблала ибарц азы. Аминистр Беслан Дбари аԥсуа культуратә центрқәа рфедерациа аиҳабы Аҭанур Аҟәсбеи, Ҭырқәтәыла иҟоу Аԥсны ацҳаражәҳәаҩ Вадим Ҳаразиеи еиуеиԥшым аусбарҭақәа рхаҭарнакцәа хқыҭак ирҭааит. Аминистр Беслан Дбар Ҭырқәтәылаҟа иныҟәара аихшьаала ҟаиҵеит. Малан ҳакәарҷҷа хәҷык илеиуаз уи амшын иаҩызахеит ҳәарауеит, акәша-мыкәша инхоз рыҩны радәны зегьы қәыӡәӡәан иаман ицеит амшынгьы. Ахынҭәада ацхыраара рҭахуп, ҳаџьынџьуаа аҭырқәа аҳәынҭқарра аганахьала иаразнакала ацхыраара напыркын, раԥхьа иргылан аӡыржәтә рыгын, аӡыржәтә нас иара ҳаԥсуа федерациа иамчқәа рыла урҭгьы ирылшоз ацхыраарақәа ҟарҵеит. Иааидкыланы иҳәозар хқыҭак ҳрылсны иаҳбит. Дара хқыҭак рҿы абас шәи-ажәеижәаба, шәи-инижәа ҭӡырҿынӡа аԥсуа ҭаҳцәарақәа ыҟоуп, аха аахаз аузҳа иҟоу абас иажәаҟа ҭӡы рыҩны радәны дараӡа ӷәӷәала аԥхасҭа иуит, зыҩнқәа рыбгаз ыҟоуп, зыҩнқәа ашәаз ыҟоуп, згәарақәагьы абас метрк ибжаки аҳәынҵәыршьшьы хаҳәымҿар дараӡа ауадаҩрақәа ирҭагылоуп, абырганы сыҟоуп. Уи ауадаҩра ишиааиуа аха арыцҳара ду иақәшәаны иҟоуп урҭ ҳаџьынџьуаа. Иацы аицәажәара ҳаман Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада адҵа иҟаиҵаз ала ҳара ҳфонд аҟнытә ацхыраара хәҷык ҳалшозар ҳа ҳгәиҭоуп, макьаназ уи министрцәа реилазаара қәҵарала имҩаԥгатәуп, уи иааиуа аҩымшк ахыршкрыла иҳадаҳкылоуп ҳәа сгәы иаанагом. Ари амчыбжьаз аҳџьынџьуаа ҩынҩажәи аабаҭаацәара ауадақәа рзыршеит. Аԥсадгьылахь архынҳәраз аминистр Беслан Дбар ацаԥхақәа рнапаҿы идиркит Ҭырқәтәыла, Шьамтәыла, Иордания, Нхыҵ-Кавказынтәи уҳәа нхараҳәа Аԥсныҟа иааз. Зынӡа ауадақәа риураз аҳџьынџьуаа иаларҵахьоу арзаҳалқәа хәышә инареиҳауп. Урҭ рахьтә иҟоуп жәаба-жәаҩа шықәса раахыс иԥшугьы. Урҭ рциа иахәаԥшуеит иаԥҵо акомиссиа ахаҭарнакцәа. Раԥхьаӡа иргыланы аибашьра ветеранцәа, инвалидцәа, ахшарарацәа змоу аҭаацәара ирырҭоит ауадақәа. Нанҳәамза аказы аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаргеит Аԥсны жәлар рпоет Рушьбеи Смыр. Ирҿиара инаваргылан иара инапы алакын ауаажәларатә усгьы. Дрылахәын аԥсуа милаҭтә хақәиҭратә қәԥара иацыз ахҭысқәа зегьы. Рушьбеи Смыр аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаргон Аԥсны аиҳабыра, аинтеллигенциа рхаҭарнакцәа, ауаажәларра. Амитинг аҟны ицәажәоз ирҳәон Рушьбеи Смыр ирҿиаратә уси, амилаҭтә хақәиҭратә қәԥареи рус аҟны илагала ду хашҭра ақәымкәа ишаанхо. Рушьбеи Смыр абаҩхатәра ду злаз шәҟәыҩҩын. Исахьаргәо ажәала иӡыригон ижәлар рҭоурых, рдоуҳамч, иааирԥшуан урҭ рыгәҭыха, ргәыӷра, рхьаа, илирикатә ԥсамҭақәа ауаарацәа аԥхьаҩцәа жәпаҩык ирылаҵәахьан. Ханижәабатәи ԥшьынжәбатәи ашықәсқәа раан иара убас ҳажәлар Џьынџьтәылатәи еибашьраҿы иџьбаран иара иажәа, ҩашьа рақәмызт иара ипатриотра, саркьалҵас Аԥсны иахыҩуан иара ибжьы, дыруаӡәкын Аԥсны жәлар рфорум аидгылара аиҿкааҩцәа активистцәа нагақәа, апоет иаԥҵамҭақәа ирылхуп иреиӷьу ашәақәа, уи ихьӡ иԥша дыруп, ҳтәылаҿ еиԥш Урыстәылагьы. Аҳаз алхратә статистика дыррақәа рыла Аԥсны адәныҟа хәаахәҭратәи еиқәыршара ҳазҭоу ашықәс актәи азыбжаз ажәеиза миллиарди фышәи ԥшьыни жәыжәба миллион мааҭ ирҟынӡа инаӡеит. Ҩнызқьи жәашықәсазы аиԥш зеиԥшу аамҭа хәҭа иаҿы рԥшны уахәаԥшуазар, Аԥсны адәныҟа хәаахәҭратәи еиқәыршара жәеиза процент рыла еизҳаит. Ас еиԥш арбагақәа рышьҭыҵра аҳәынҭқарразы илагала дууп. Аҳаз алхратәи илакы астатистики анализи реиҳабы Асита Кәыҵниаԥҳа лыҿцәажәара шәыдаҳгалоит. Аҳаз алхратә статистикала нас ҳазҭоу ашықәс, егьырҭ ашықәсқәа злареиԥшыми абри адәныҟатәи ахәаахәҭратәи еиқәшара
рбагақәа рыла. Ҳазҭоу ашықәс актәи азбша азыҳәан Аԥсны аҳәынҭқарратә ҳәаа иахыганы иҭагылан ииаганы аҳәынҭқарратә ҳәаа иахыганы жәеиза миллиарди фышәи ԥшьынҩажәи жәба миллион мааҭ рыхәа тауар. Уи аҵыԥхтәи арбага иаҿаҳарԥшуазар жәеиза процент рыла еиҳауп, мамзаргьы миллиардгьы шәи-ҩынҩажәа миллион мааҭ рыла еиҳауп. Аԥсны аҳәынҭқарратә ҳазатә ҳәаа иахыганы Аԥсныҟа фымз рыҩныҵҟа рыла иҭагылан амиллиардгьы хәышә миллион мааҭ ирыхәа еиуеиԥшым атауарқәа. Урҭ рахь иаҵанакуеит раԥхьаӡа иргылан афатә лых, абылтәы, ашәҵатәы, атехникатә мыругақәа, маҭәахәқәа. Иара убас егьырҭ еиуеиԥшым инарҭбаау хархәара змоу еиуеиԥшым атауарқәа. Експорт ҳалацәажәозар, фымз рыҩныҵҟа Аԥсны ҳәаа иахыганы експорт аҳасабала ишьҭын еиуеиԥшым атәылақәа рахь миллиардгьы шәи-ԥшьынҩажәи жәба миллион мааҭ рыхәа тауар. Урҭ рахь иаҵанакуеит раԥхьаӡа иргылан ацитрус шәырқәа, аԥсыӡ, аԥсыӡлыхи, аԥсуаҩы. Ашәахтәқәа ҳрыхцәажәозар, фымз рыҩныҵҟа Аԥсны аҳәынҭқарратә ҳазлахратә еилакы иадан план аҳасабала иадан быжьшәи ԥшьынҩажәи ҩба миллион мааҭ. Урҭ рахьынтә аҳәынҭқарратә бюджет ахь иалагалан быжьшәи ԥшьынҩажәи ҩба миллион мааҭ. Абас ала аҳәынҭқарратә ҳазлахратә еилакы иадыз аплан нагӡан ԥшьынҩажәи ааба процент рыла. Иазгәаҭатәуп иҵегьы еиӷьын арбагақәа бжьымз ртәы, планс иҳадан бжьымз рзы миллиони шәи-ҩжәыфба миллион мааҭ. Абюджет ахь иалагалан шәи-ԥшьынҩажәи миллион мааҭ. Абас ала аплан нагӡан шәи-фба процент рыла. Иара убасгьы иазгәаҭатәуп арҭ ашәахтәқәа ирылоуп иҩнызқьи жәохә шықәса инаркны адәныҟатәи аилахәаахәҭра алахәылаҩцәа уалс ирыдыз ҳазлахратә еилакы аҿаԥхьа убырҭ ашәахтәқәагьы абраҟа иалоуп. Ҳазлахратә еилакы раԥхьаӡатәи дҵас зегь раасҭа ихаданы иаду абюджет, аҳәынҭқарратә бюджет ахарҭәаара ауп. Убри азын ари адҵа идараӡа иҳаракны ишьахәуп ҳәа сгәы иаанагоуп, ибзианы инагӡоуп. Егьырҭ ашықәсқәа ирыдкыланы ирыҿаҳарԥшуазар сынтәатәи ҳарбагақәа даара ибзиоуп, шәкы инареиҳаны процент инагӡоуп. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳтәылаҿы зегь раасҭа азҿлымҳара змоу атәыла хада иалхрақәа роуп. Амчыбжь алагамҭазы имҩаԥысит Аԥсны Жәлар Реизара ассессиа аилатәара. Нанҳәамзазы иазгәаҭо атәыла хада иалхрақәа рахь иқәгылоу акандидатцәеи урҭ рхаҭыԥуаҩцәеи рхыԥхьаӡара ахьырацәа инамаданы абиулетен аформат иагӡом зегьы рбиографиақәа. Убри азы алхратә комиссиа хада Аԥсны Жәлар Реизарахь ааԥхьара ҟанаҵеит атәыла хада иалхрақәа рзы азакәан аԥсахрақәа ралагаларазы. В избирательном бюллетене в алфавитном порядке указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность, а в случае отсутствия основного места работы или занимаемой должности род занятий кандидатов в президенты, а также содержатся сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат в президенты. Данная информация, когда указывается в избирательном бюллетене, она приводит к тому, что избирательный бюллетень по своему текстовому содержанию является перегруженным. Поэтому Центральная избирательная комиссия обратилась с предложением в парламент, чтобы кто-либо из субъектов права законодательной инициативы поддержал данное предложение и внес соответствующий проект закона, который предусматривает исключение из бюллетеня биографических данных кандидатов в президенты. Алхратә комиссиа хада депутатцәа рахь иҟанаҵаз ааԥхьара иақәшаҳаҭхеит апарламент ԥхеилагаҿы. Асессиа аилатәараҿы актәи, аҩбатәи, аҵыхәтәантәи аԥхьарақәа рыла ақәҵара рыдыркылеит Аԥсны ахада иалхразы аконституциатә закәан аԥсахрақәа ралагаларазы.
Иара убасгьы иаҳхысыз амчыбжьаз Аԥсны алхратә комиссиаха даҽа ҳтәыла ахадарахьы акандидатцәеи урҭ рхаҭыԥуааи аԥсуа телехәаԥшраҿы рефертә аамҭа шьақәдырӷәӷәеит аҿҭаԥсарала. Иааизакны акандидатцәа зегьы еицеиҟараны аефиртә аамҭа рыҭоуп. Аԥсны ахадарахьы акандидатцәа ирзаԥҵәоуп ишиашо ицо аефир аҟны сааҭк, урҭ рхаҭыԥуаа сааҭ бжак. Иара убас зааҭ бжак рызкхоит агитациатә ҟазшьа змоу афильмқәа. Нанҳәамзазы имҩаԥысраны иҟоу Аԥсны Ахада иалхрақәа ирыдҳәаланы аԥсуа телехәаԥшра апресс-центраҿы ажурналистцәеи Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа рыштабқәа рхаҭарнакцәеи рзы абрифинг мҩаԥган. Аԥсуа телехәаԥшра ахадара азааҭгылеит арҭ амшқәа ирылагӡаны иеиҿкаахо адырраҭарақәа ишиашо ицо аефирқәеи азҿлымҳара ду шроуа. Ҳаԥхьа шьҭоуп ҳаԥсҭазаараҿы, ҳҳәынҭқарра ргылараҿы даарак рызҵазкуа аус, ҳаргьы нас аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа раҳасабала еилаҳкаауеит ҳаԥхьа иҟоу нас ишьҭоу аҭакԥхықәра, еилаҳкаауеит ари амз иналагӡаны иҟало адырраҭарақәеи, ишиаша ицо аефирқәеи зегь реиҳа ҳҳәынҭқарраҿы зҿлымҳара зауа, аинтерес зауа, иҟалап аимакаиҿакгьы зауа шракәхо, убри азыҳәан ҳаргьы нас ишҳалшоз ала ҳҽазыҟаҵаны ҳазнеит ҳәа нас сгәы иаанагоит. Иазгәаҭатәуп нанҳәамза ҩба инаркны есуаха аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны ишцо Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа злахәу ишиашо ицо аефирқәа. Иара убасгьы мышқәак раԥхьа аԥсуа телехәаԥшра раԥхьаӡакәны зхадабзиара ҳараку HD формат ала аҭыҵра иалагеит. Аԥснытәи ателерадио еилахәыра анапхгара ари аус ахацыркразы аҽазырхиара иаҿуижьҭеи акрааҵуан, аха ианалыршахаз уажәоуп. Аформат ҿыц ала аусура апроцесс шымҩаԥысуа еилылкаауан Дениза Гиргиевха. Внимание, эфир! Мчыбжьқәак раԥхьа аԥсуа телехәаԥшра аефирқәа зегьы зхаҭабзиара ҳараку HD ҳәа изышьҭоу аформат ахь ииаганы иҭыҵуа иалагеит. Аинтернет-системала телехәаԥшра каналқәа иахәаԥшуа зегьы аефир ахаҭабзиара дшаԥсахыз рбарҭоуп. Аԥснытәи ҳәынҭқарратә телерадио еилахәыра директор Хадарулан Бганба иазгәеиҭеит, ари аформат ала аефир ахь аҭыҵра Аԥсны аиааиреи ахьыԥшымреи ҩажәохәба шықәса хыҵра аламҭалазгьы ишазыхиаз атәы. Аԥсуа телехәаԥшра атехникатә персонал аус ҿыц рнапахьы иааргарц азы рԥышәа еиздырҳауан. Для нас это значимое событие, потому что, наверное, многие наблюдали, что и вся Россия от аналога отказалась и перешла на цифровое вещание. Технически сегодня абхазское телевидение готово полностью, чтобы вещать в HD формате. Хотел бы поблагодарить главу государства, правительство наше, которое посодействовало нам, и мы приобрели сервер, у которого есть технические возможности, соответственно, вещать в HD формате. И хотел бы еще презентовать нашу студию, которую мы вот подготовили. Мы прямо здесь находимся. Студия наша готова к прямым эфирам. Аминистр Чарела Зара иҟанаҵаз ақәҵарала Аԥсны ацифра телерадио дырраҭараҿы иара иазку апрограмма хацыркуп. Уи аус адызуло агәыԥ иалахәу Аԥсны аимадара ахылаԥшразы аҳәынҭқарратә маҵзура аиҳабы Беслан Ҳагәышь иазгәеиҭоит, ацифра телехәаԥшрахьы аиасразы апрограмма ҭҵааны техникала ишеиқәыршәатәу. Уи азы афинанстә цхыраара шаҭаху. Аусуратә гәыԥ иалху рыла сгәы иаанагоит хара имгакәа ҳаисп агьыс аефиртә трансляциа ашҟагьы убри HD формат ала. Гәахәа рыла исыдыскылт аинформациа аԥсуа телерадио еилахәыра аинтернет хархәагақәа рҿы HD формат ала апрограммақәа хбықәырҵуа. Азы иуеигәырӷьатә иҟоуп аԥсуа телерадио еилахәыра аиҳабыра ринициатива ала убри ус хеиҿкаауа, уи ус дууп, уи ус ахәҭоуп. Аԥсны ацифра телерадио дырраҭарахь аиасразы апроект аус адулара иаҿуп аимадареи амассатә коммуникациақәа рзы аҳәынҭқарратә усбарҭа. Апроект ашьақәыргылаҩцәа иахьа Аԥснытәи ҳәынҭқарратә телерадио еилахәыра HD аформат ахь иахьиасыз ҽаԥарак ԥхьаҟа ицеит ҳәа азырыԥхьаӡоит. Хочется поздравить технический коллектив абхазского телевидения с тем, что они перешли на формат так называемый HD. Это вещание с высокой точностью. Но в настоящее время управлением связи и массовых коммуникаций готовится проект, чтобы вот этот сигнал, который будет, вернее, подает студия, то есть абхазское телевидение,
к нам на технические средства, мы его должны распространить дальше по территории нашего государства. Апсна цифра телерадио дыры через а программа хышыкса и релакзаны нагзату. А проекта харджира цвини хагуа зихан харахгуана гарала юитап кнех язах шот акт юитап нас район лайшана район кабжигарджи зних ахцо нас харджина назаучтхо ян хаза апсна район кварджи схотабзира хараку цифра телевидения HD форматала авахобшрыпе бричкатбес цанихану. Хаамтазы адунеджа телехопшра хатабзира айхтра рчазырфёзырге ацугизима дзадзами хапыжвера змо а интернет шаку. Арака и хаге хадопа информация адаге заюдзара хараку асахя ахопства рыдгалара. Уягана хала апсу телехопшра алшаракоге и рыцлыт. Аусура ялагит а телеканал а сайт чацуйштарна хасику палшара хаамта якшва формат ала дырратаракой анцамтакой а сайтачы рчыргаразы. Дениза Гергебха, Степан Мартиросян, Апсуа, телехопшра. Дашазны гиш гуаласыршуит хдырра тара аштах Апсуа телехопшра а каналахны ишяшуит со эфирала тыла хадарахе кандидат Алмаз Джапуич Тражера шахопшырц швилшо. Уянаюс атыла хадарахе кандидат и хатыпуюс и кугыло Олег Барцыц и Тражерала а эфир яццахойт. Абриал и хыркушоп исымчибжат бяхтысква и хызчало адыратара алкааква. Абзераз и айва хайкшара кынца.